Ladon arngut si parlok, usak pat ures. Usak udonnya kejinglong, kebadan kejingnya isya. Ubeit barbiai nek bantris tomnya kano kekam, keba uyo. Udonnya ketong, ban kiu sya keliar ketong jungu. Ures pat, udon kejinglong kebomnya isya, bom it. Pat umkwa ban yaj suki ban long unong job ha kejing im. Ketong joki bar ar ban long ki barus pa akisnong kebagidan. Ladon kejing ele apedeng joki manau ban long ubarus pa. Uzak utre shua kum unong desa. Nang tapat ukiu sakawai berkekerdan kum umanijar jong kata kedukan. Bat kat hadu ba nuyuk man peli laka jong kedukan. Hadin kato kanan senam welong barus pa bah agasnong kat ba oras pa. Uyo i ba perlok jong ulak kiyo ha kecing im. Res ulak kwa manlong barus pa stet pan penyekom ya perlok jong namar perlok jong ulak pen orlong ya kata kecing kop jongki. Res ulak kamai ya kata kecing kamai jong udah ke batu. Ya ki tiar gitar ki beriu. Haba ures ulas ngabiang ba udan ki bisa shibun. Ulat gampang. Berkata ke bisa baro. Kalau lo dah kajingpang jongu. Ha kajing im jongi ki beriu. Kawai ke ketien jong kajing start kaong. Ubriu balak pansanya un kerhai ki jingkerku. Henry ta ban pin kerke. Ban respa un omlat na kajing pensidam. To blay na ya kerku yupi. Stay blessed.